امریکا پشت ایرانی انها حاول دده جبر کرنا موشکین S-400 گمارو گران لسر ترکیه جی کاری کر بکن. او جبوه یکی جی بنامه که حتی سوهیه که تیرمه جبو ترکیه دم هاتیه دیار کرن. پشتی نامه امریکای سروکماری ترکیه اردوغان برای تلفن به سروکمار ایرانی روحانی را هفدیتن اکپیک آنی او ده هفدیتنه دا دجی گماروین امریکای خورد پیوندیان هات آخافتن. هن پسپورین ترکیه یکو گرینگی دادن وی هفدیتنه دبیجن دنوا دو حیوان دا ترکیه جبو دجی گماروین امریکای راوسته دی بچن ولاتین دن راجی هفدیتنان پیک بینم. او هفدیتنه به روحانی را هاتیه کرنجی و که هشیاریه که بو امریکاییم. İran'la Türkiye arasında çok önemli. Dinavbera İran û Tirkiyeyê peywendiyên xurt ên bazirganiyê hene. Niha her du welat bi gemaroyên Amerîkayê re rûbirûne û aboriya her du welatan jî di nav qeyraneke mezin de ye. Bi taybetî jî aboriya Îranê gelek xirab e. Tehran û Enqere bi hevkarî dixwazin li dijî gemaroyên Washingtonê rawestin. Tirkiye ne tenê bi Îranê re. Dê bi Çîn, Rusya û Venezuelayê re jî peywendiyên xwe xurt bike û vê yekê jî hişyariyekê dide Amerîkayê. برانبری وان گوتنی نشیم دمیر لگوری هم پسپورانجی ترکیه گاو به گاو دخونیزی که امریکایی بکه و هدی دیج روسیا و ایرانی دور بکه. جبوی کیجی را دستی کردن مشکین S-400 هر ده پاش و بازرگانی به ایرانی رج روش بروش کم دکم. Türkiye aslında Amerika Birleşik Devletleri'nden. دراستی ده ترکیه نخوازه جا امریکای دور بکوه. لوما جی دمجار از 400 و گمارون بوسر ایران ده دیل گور داخوازن امریکای تب بگره. پیشی جبو دما را دست کردن موشکین از 400 ده گوتن مها هزیرانه. پیش را گوتن تیرمه و نها جی جبو دمه که ندیار حاتیه پاچخستن اف مجار. لگل وی که انقره گاو بگاو بازرگانی به ایران رجی کم دکه. اف هر دو گشتان جی ددن خویا کرن کو ترکیه ده روزن بده خو نزدیک امریکای بکه. امریکا یا کوجری کفتن اتمیه لگل ایرانی و کشیا بو دمجدار سال 2018 دا دوباره هنارده نفت و گاز سورشتی دا گماروین گران لسر ایرانی کاریگر کربوم. لگل وی که حتی سوهیه که تیرمه جی وقت جبو ترکیه هاتیه داین کو به گماروین امریکای را روبرو نمینم. اونها مجارتی مراق کرن اوه ترکیه دی ریه که چاو بده پیشیا خواه. ورال ارشمیش کردستان 24 انقره.